if not full stadium here today, maybe the referee, say no penalty. Maybe. Selamat malam. First of all, I want to say congratulations for Bayangkara, because fantastic environment here on the stadium. The supporters make a fantastic environment, and this is a good example for the supporters of PSM Makassar, because before the people told me that Bayangkara don't have supporters. What I saw here today was different. They make full stadium. Last game, PSM Makassar at home, less than half. So everybody say that supporters of PSM Makassar, they are too much. Today what I saw was fantastic environment on Bayangkara Stadium. So was a fantastic environment. Congratulations for the supporters. And like this, it's fantastic. The football on Indonesia, everybody support. The players have high motivation and see the difference. Before the referee make the penalty, the balance of the environment was low, but when the referee make the penalty, everybody make noise, everybody make motivation. So it was a different Bayangkara, because the supporters support high on this moment, and before this, no. So what I want to tell is fantastic environment here, and I think the supporters from PSM Makassar need to see this and see how is fantastic the football when you have full stadium. Selamat pada Bayangkara. Saya kira atmosfer yang ada di stadion hari ini luar biasa, yang diberikan oleh fans Bayangkara, dan saya kira ini adalah contoh yang bagus dari kelompok supporter yang datang untuk memberikan dukungan mereka di stadion. Sebelumnya saya diberitahu malah bahwa Bayangkara itu tidak punya supporter, tapi yang saya lihat hari ini justru kebalikannya. Mereka penuhi stadion, dan dibandingkan dengan pertandingan kita sebelumnya, bahwa supporter daripada PSM Makassar yang datang ke stadion itu hampir kurang dari setengah kapasitas stadion. Jadi saya kira selama untuk hal ini mereka memberikan atmosfer yang bagus di stadion, dan inilah yang ingin kita lihat, sepak bola dengan dukungan fans yang full. Nah, ini atmosfer yang luar biasa, dan mereka memberikan dukungan ini, memberikan motivasi yang besar kepada pemain-pemain. Dan kalian bisa lihat tadi sebelum wasit memberikan penyeimbang terhadap Bayangkara, atmosfer masih agak turun, masih agak di bawah. Tapi pada saat wasit memberikan penyeimbang, kalian bisa mendengarkan sorakan dukungan dari pendukung Bayangkara, dan mereka memberikan sorakan-sorakan tersebut. Dan saya kira supporter dari PSM Makassar perlu melihat hal ini dan mencontoh, memberikan dukungan, memenuhi stadion. About the game inside of the pitch. First half, I think we have more chances. We get more shoots to the goal. We got more goal attempts. We scored a goal. Second half, the moment that, in my opinion, decide the game, it's the moment that the referee, make a penalty, because it's not a penalty. If you see, the VAR called the referee, because this is not a penalty. If the VAR think that is the penalty, not call. Because if you're going to see our player, before our player possible touch on number 5 of Bayangkara, he already on the floor. So this is not a penalty. Okay? And there is other situations that I am not coach, okay? I am football coach, but I just give one example why linesman and the 4 the referee, that are outside, need to help the
the wasit principal, the principal wasit, the principal referee, because we go to make offensive transition, counter-attack. Our player go to pinda, to switch side play for the other side. If the ball pass is going to be free and the guy cut the ball with the hand. So how can it's possible? Principal wasit, no see? Linesman, near of me, don't want to see, and the 4 referee don't want to see. Huh? I know that we are playing here. It's difficult to make opposite decision against team that play at home with full stadium. I understand this. But here we can see if there is a true team wasit that go to play the rules of the game, or if there is a team wasit that go environments, sometimes make one thing, sometimes make another thing. Okay? This, in my opinion, was the moment that decide the game. If we're gonna compare the two teams, I think my boys first half make a good job. Second half, the emotions are not good because we saw this and was other things. It's very easy to our boys to catch yellow card and very difficult for opponent team. My opinion, number 5 cannot be the second yellow card. Must be red card direct. Man, he almost killed the Japanese player. This is kung fu. This is not kung fu. Huh? Cannot be. So, a little frustrated because I think if was different team, was it? Maybe we can win today here because this is not a penalty. If this is a penalty, more than 20 fouls be on the inside of the pitch. But this is my opinion. I am a coach. So the Wazi team decide what they want. I must manage my players. On the first half, I like. On the second half, I don't like. But my players are not robust. They see this bullshit, and after, the emotion not good. But fantastic environment. The supporters that come inside here on the stadium make a fantastic environment, and this is what Indonesia football needs. A good game. Sometimes because the pitch not so good, the ball jump too much. Can put water and can make some treatment for we can put ball on the floor to have more quality. But this is the conditions that the field have. This is how we must play. But anyway, I appreciate the sacrifice of my players. Some of them come from injury. Some of them arrived yesterday. And if we're going to compare the two teams, this is the second week competition and I don't have full squad yet. And the other team already have more than 1 month, all the squad. So I'm not happy because we not collect the 3 points, but it's 1 point away against one strong team. I give example, I want to bring 2 players that they go to win more than double that we can pay to here. So we must be, it's a positive result because we get 1 point away. Saya kira di babak pertama kita memiliki peluang lebih, dan di babak kedua saya kira ada 2 momen yang saya kira sangat menentukan di sini ya. Dan di momen yang pertama ini kalau kita bisa lihat bahwa wasit memberikan penalti di situ, dan jika VAR memanggil wasit memberikan rekomendasi, artinya mungkin bertentangan dengan putusan wasit yang telah mendahului. Harusnya melihat, dan sebelum possible touch ini, kemungkinan ada touch ini terjadi, momen itu terjadi, nomor 5 sudah jatuh di lapangan. Dan momen kedua adalah pada saat di menit penghujung laga, hampir penghujung laga, linesman dan juga 4th official, wasit keempat tidak coba untuk memberikan bantuan, rekomendasi kepada wasit utama yang ada di tengah lapangan. Karena apa? Kita sedang counter, kita sedang transisi menyerang, dan pemain yang ada di situ mencegah
kita memindahkan bola, dia memotong bola dengan tangannya, karena kalau kita sampai sukses untuk memindahkan bola ke sisi lain, pemain kita ada di sana dan free, dan ini akan menjadi momen berbahaya bagi kita. Namun ini wasit tidak mau melihat, atau wasit tidak bisa melihat, linesman yang jelas di depan matanya tidak mau melihat, perangkat keempat juga tidak mau melihat hal ini, dan ini tentu momen yang sulit ya, dan menentukan di pertandingan. Dan saya kira di babak pertama pemain saya melakukan kerjaan yang baik. Di babak kedua emosi kita tidak terlalu bagus dikarenakan oleh dua momen ini. Dan harusnya nomor 5 dengan pelanggaran seperti itu harus mendapatkan kartu merah langsung, karena ini sangat berbahaya, dan dia seperti yang dikatakan coach tadi, dia melakukan tendangan kungfu. Dan saya juga coach, saya lihat dari pertandingan tersebut, dan babak pertama saya suka pemain memberikan performa yang baik, babak kedua tidak terlalu. Namun inilah sepak bola, pemain-pemain saya itu bukan robot ya, apalagi mereka melihat dua momen ini di babak kedua. Namun dengan atmosfer yang bagus, ini pertandingan kali ini bisa terlaksana. Meskipun saya harus komentari lapangan di sini, lapangan setelah kita bermain agak tidak rata. Mereka bisa dan lapangan permukaannya keras, mereka perlu tingkatkan dan perhatikan ini. Dan saya apresiasi pengorbanan yang diberikan oleh pemain saya. Bahkan ada pemain saya yang baru kembali dari cedera, dan ada pemain saya yang baru tiba kemarin. Dan dibandingkan dengan tim lawan yang sudah latihan sama-sama full squad dari sejak 1 bulan atau lebih ya, tapi full squad latihan sama-sama. Dan sedangkan kita masih ada pemain yang belum kita bisa pakai, ada tiba kemarin. Namun kita mendapatkan 1 poin away, saya kira hal ini positif. Hello everyone, good evening. First of all, I have to agree with the coach. It's my first season here in Indonesia, and I was impressed also with the atmosphere that the fans put into the stadium. But I'm glad that we have first round and second round, they will come in our home. They're gonna feel our atmosphere as well. Definitely the atmosphere of the stadium influence a lot on the game, but I feel our team handle very well the pressure. I feel in many moments of the game the other team was trying to use the fans and all the atmosphere to get into our head, and I feel our team keep it cool. We keep it cold and cold in the head and warm in the heart, and I think we compete. We knew that their team was a competitive team based on the analysis what the staff of PSM did before the game, so we already knew what we would face here, so we knew it would be a difficult game. Definitely it was not an easy game, but for sure some things influenced in the result of the game. I feel like we could leave from here with 3 points today, but this is football. It's last game we also felt that the 3 points escaped from our hands in different circumstances, but in the last minute of the game. And today, for different reasons, we also have the little feeling of we could have the 3 points and it escaped from our hands. But I'm proud of the team for the fight that we put through, for how we handled the game, and it's just the beginning. I think since we are working hard to win the games, the first victory gonna come soon, and we're gonna keep preparing for that. And I hope the next game we can get what we're looking for. Ini musim pertama saya di sini, dan saya kira atmosfer yang diberikan oleh fans Bayangkara membuat saya terkesan, dan saya berharap ini akan terjadi di banyak pertandingan, dan saya berharap juga atmosfer seperti ini terjadi di pertandingan kita nantinya pada saat kita melakoni laga kandang kita. Dan saya kira atmosfer di sini juga, saya kira Bayangkara mencoba untuk menggunakan dukungan fans mereka, teriakan-teriakan mereka
untuk membuat kita sedikit gugup dalam pertandingan, namun saya kira kita menghandle pressure tersebut dengan bagus. Kita tetap dingin dan melakukan tugas kita dengan baik. Dan kita tahu, kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya dalam persiapan kita. Kita tahu bahwa pertandingan ini bukan pertandingan yang mudah, akan sulit. Dan di pertandingan tadi saya kira ada hal-hal yang memang terjadi di luar dari pengaruh kita. Ada pengaruh-pengaruh yang membuat kita tidak bisa mendapatkan 3 poin. Dan saya kira kita bisa betul meninggalkan lapangan dengan 3 poin. Tapi dikarenakan hal-hal ini itu tidak terjadi, dan inilah sepak bola. Sama halnya juga di pertandingan sebelumnya kita bisa rasakan bahwa kita bisa memenangkan pertandingan tersebut, kita layak memenangkan pertandingan tersebut atau 3 poin tersebut. Namun seperti 3 poin itu lepas dari tangan kita, apalagi di pertandingan sebelumnya lepas di momen terakhir. Dan di pertandingan sore ini dan 3 poin itu lepas dengan alasan yang berbeda. Kalian tahu sendiri. Namun kita akan bekerja keras selalu, dan saya percaya bahwa 3 poin itu akan muncul nantinya, akan kita dapatkan di pertandingan selanjutnya. Kita percaya dengan kerja keras yang kita berikan di lapangan, di latihan kita. If we're gonna compare our last match on Makassar, on Pare-Pare, with our supporters, and this match get more attendance, more better environment. But I not forget that my first season here on Pare-Pare, full stadium, all the games, fantastic environment. But after we played 2 seasons away on the Balikpapan, Akan Stadium, so the supporters, of course, have the excuse, different island, they not go to support, and some of them make many sacrifices. But last match, we play at home, and we have less than half attendance. So it's frustrating for the coach that tried to convince players to come to the oldest club of Indonesia that have millions of supporters, and less than 5,000 supporters be on the stadium. So if they want a big club, they must make the job, because how the board, the management can have money if they not go to the stadium? How they can pay to us on time? So the football is like a snowball, for the good things and for the bad things. And it's totally different. If there is good environment, good attendance, the players like, and management get money to pay to everybody on time. If nobody come, how they can get money? So I was surprised in a good, positive way with the attendance here, and was a fantastic environment. Before they told me, Bayangkara strong team, and I see that is strong team, I analyze, but they don't have supporters. No. They have supporters. Full stadium. So I think all the supporters of PC Makassar understand my message, because I think it's totally different play when we play on Pare-Pare with the full stadium. It's totally different. The environment is totally different. I believe that maybe, I say maybe, if not full stadium here today, maybe the referee say no penalty. Maybe the referee get afraid, because everybody shouting penalty. If was like 4,000, like on Pare-Pare, nobody speak, nobody say nothing. It's easy. Okay? Ya, jujur katanya, jika ini ditanyakan kepada pemain, jika kita tanya pemain, tentu pemain akan memilih untuk bermain di stadion yang full, atmosfer yang full. Dibandingkan dengan pertandingan kita sebelumnya, saya kira jumlah supporter yang datang hari ini lebih dibandingkan dengan pertandingan kita sebelumnya. Namun saya tidak lupa bahwa di musim pertama saya di sini, pada saat kita menjadi juara, hampir setiap pertandingan stadion kita full.
hampir setiap pertandingan stadion kita full. Namun setelah dua musim kemudian kita harus bermain di luar Sulawesi, di luar Makassar, bermain di Balikpapan. Saya mengerti atau paham bahwa ada pengorbanan yang mereka tidak bisa lakukan dikarenakan biaya untuk mencapai Balikpapan, karena ini kota yang berbeda, pulau yang berbeda, dan mereka tidak bisa melakukan hal ini. Namun sebagai pelatih, pada saat kita kembali ke Parepare, saya agak sedikit frustasi, apalagi bagaimana kita bisa meyakinkan pemain-pemain bagus datang. Kalau misalnya kita sebagai klub tertua dengan jutaan atau banyak sekali supporter kita, pada saat kita bertanding di situ hampir kurang dari setengah stadion itu kosong. Ya, jadi kita kalau misalnya supporter mau klub ini menjadi klub yang besar, klub yang bagus, saya kira mereka harus melakukan pekerjaan mereka, mendukung tim. Bagaimana klub bisa berkembang, memberikan gaji tepat waktu. Jika supporter tidak datang ke stadion untuk memberikan dukungan, untuk membeli tiket, ya, saya kira ini di sepak bola, di dalam sepak bola semua elemen saling terkoneksi, saling berpengaruh satu dengan yang lain. Dan makanya saya bilang tadi, pada saat saya melihat atmosfer yang ada di sini, saya sangat terkejut dalam artian positif. Karena sebelumnya saya dengar bahwa Bayangkara adalah tim yang besar, namun mereka tidak mempunyai supporter. Tapi hari ini saya terkejut, Bayangkara mempunyai supporter. Malahan stadion hari ini full. Dan saya kira supporter sangat berpengaruh di pertandingan. Jika kondisi hari ini sama dengan kondisi yang sebelumnya, di pertandingan kita sebelumnya kurangnya penonton dan supporter tidak memberikan tekanan pada wasit, tidak memberikan teriakan penalti. Mungkin kalau kita bermain dengan stadion yang kosong, mungkin hal itu tidak terjadi. Namun karena stadion full dan mereka memberikan tekanan, wasit mungkin berpikir hal lain. Namun pertandingan sebelumnya kita cuma kedatangan kurang dari setengah. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Jadi saya sangat berharap bahwa pertandingan kita selanjutnya dukungan itu akan datang ke stadion. Mereka akan memenuhi stadion.